ama sain kan video min thir saktu te chibai ule nimin ni somle pakhat September sahni samnire pali khan Vietnam Disaster Management Agency chuan thlina tak typhoon yazi wangin mi za somale pani in anthi pa a mi za somli vel anomna chin thiat lovin an la om ati mi za sari somruk pali in liam an tur ni in asoya he thipui hi inrin ni khan darkar khata kilometer za somli le paruk anai ratlia ro na sa tak surin tui atilian na sale bok tui lian le leiminin in tam tak achila in kalpo na le lon tam tak ati chebokani ati hanoi khopuya cheng thanli wein chuan kumsom thum chunga tuilana sat bedroom alani ang ati kholaya tuya tam awangin achua le theilowa nizan po khan kan mu thei to lo ati hanai khopui hi Red River lianin achim na salai ani tuilian hian ram hector noi ka singruk sangni zariat somni pariat aza wachima bula thlai mun hector singni sang kwa zanga somni le pathum achim chia in singa don achim chebokani anti ani Myanmar ram tam taka nimin ro sur wangin tuil lian na salai a Myanmar ram tam taka tuilian wangin har sadna ton salai a SSC lampoin chanchu na antho ve na salai mai ram buai nen khuarel chiana nen an tuar hi mi pui ten khoi thak tak zet ani Myanmar ram in tian tuilian sa tak men tuar ri ti kan sia a an ba khoi thak te lul em ole tun lai hian khoi no mun sang sanga la mek a chuti lai chuan pa chunga University College PUC Department of Biotechnology zirlai te chuan khoi no la khun chungcha thu chu an siama PUC Department of Biotechnology Life Science chuan khoten khata khoi no an la tan der to ti tar langin species then khat en tirnan kan ram omte omlote an reproductive period chu an life cycle ari lo te ani mai ba ka September top lamatanga intan chau ani thu soya ahun akum le mun azirin adang nam thet nema se tuna khoi no anlak tan chuan next generation tur chu anom handon lo reng ti na ani anti akum tela kan ti rem na chatu thu tar langin PUC department te chuan demand asang si in hau khal an hlau luata an la ma tel box si aizol lamatang te abu to palo haulok an tam box thina anni tan alo lok box sia ti in demand omlo san lo angai ti antar lang ani Zalen News in atarlan danin Mizoram azuk le muam sian sona asan thu antar langa zuk le muam ka inhoya Mizoram sum siandal asang leya kum khata vaibel che zani som ko point pathum pali chuang atling ati Global Tobacco Survey report na number sahni som poru katang som pasari atalan danin report alan danin vailo le ka inhoya Mizoram in asen so hi asang leya ni tin zuk le muam mana cheng nuai somru point ko pathum siang so ang ania hei kum khata vaibel che zani le som ko point som thum pali borvel nia chutani Global Adult Tobacco Survey sahni pakwa ta sahni so min talan danin Mizoram mi puiza somruk le pasari point pani in vai hlo zuk le muam eng motal ti mangin India ram puma Mizoram hi pakhat na ania sahni som paruk le som pasaria Mizoram vai hlo ka inoi mangin za somga paret point pasari atan yamin Tripura to ta Mizoram chu omin zuk le muam mang ti na sa pani na kan ni sahni pakwa tanga sahni somin tarlan danin Mizoram inchung ho ma mei zu khu hi pa second hand smoke tur tu za sam ko paruk point panga anom lain GATS sahni som paruk katang som pasari a chuan za somret pali point pakhat a atlak niam thu soi Global Youth Tobacco Survey sahni som paruk la som pasarin tarlan dan chuan Mizoram anau pangkum som pathum patanga som panga inkar jinga zuk le muam ti za samwa pare danama Mizoram le Arunachal Pradesh chu India ram sang ber ani mek thu tarlan ani ole khati jong kha tun tum kan video kan clear ho theite
chuan nia subscribe le like tlaka te minong ai sakani chuan like le subscribe ka minon ti sak ve donia